Selena Gomez in atopa apui tlinzialan tirlain fans tema Hailey Thlawang aho tunlaya social media lama thom nga berti thei milar pani Selena Gomez le Hailey Bieber tein kar thu la hi kan sha theu ome hemi te pani hian in melmang na anlo nei tak tak nge fans ten an chau to zok ti po hret them a har le ni hun ing mo chen social media lama Selena le Hailey te chu an chan chin a che zonga thedar ani noin atopa Selena Gomez chu atong chok vele ta asaidanin Selena Gomez chuan Hailey nei melmak na an nei lo thu soya fans te chu Hailey chunga an huan na le an du lo na tilang zui to lo turin ange na ni zertop ni khan Selena chuan IG lama tiang hian atar langa Hailey chuan anhena tha tuma vokha na tongkam adon thu tele ama an huan na thu thudom lo tak tak adon thu ashil ti athai langani ma se heti la hian Selena chuan hengang thil dom lo hi adu ngai lo thu sain tu main hengang thil thalo hi an experience adu lo ati nil nei na lan tir chu adu berani ti sain heng thil thalo te hi ti top turin fans te ange na ni Hailey point Selena post chu ronzui vein atana tong chuak Selena hena lom thu shila IG lama po Hailey hian Selena chu a follow zui ngal bokani Hailey Bieber po angoi reng big love hey ha he boy na hi chu khovel om chung chuan are to in arin om lo lal Justin awangvek an boy na le a chevel hi chu soidu po angai to lawang a then tan phei chuan nin om lama te po kal to mai thei tun truman boy na chu thilakal thui de te po anima na le Selena in IG story lama thilom ziale a fans te ne na ngen na ni pa forma aron tarlan nuwa Hailey pon thu chu aron siam vele an fans te lam kan boy ang che hian an ni pani po hian in kar boy na awanga an lo boy dun ve fe to thu te social media hi tangkai taka man ani laya mi thangka tin midang terel rotina zonga mang an om thin chu poyatia hetiang hian in pum khatna lamain in hir ho na le in thenshan na athlin zokani thil reng reng hi kan ngai ang le rin dan ngot thi alo ni ngai lem lawa kan dil ru ang ni mi alo pon min lo pu dei thei chuwang chon social media kan thil post le tarlan tura hian film khur a thakop mai ke ngei po tiamin ato bera chuan tin hot na le a thalo lam rengot ain mangai na hi ro puya thila ti thei zok bok ti hi karing hlatani tin tun ai in hrit thiam ton na ne na kain mole thoi thei hi ka bei se hlatani ti na soi anni lam chu ain rem ta ang khop mai fans te lam kan in rem ve thei donem Selena le Jay Malik an in kopem ni NYC dinner date an nei thumin an in fo lion phok single arpani Selena Gomez le Jay Malik te chu dinner date naya an chho dun lai mu an ni nuwa an chejial le an khosak dan thlerin an ngai zo ngai nin thu thangom mek mitam hutui na saidanin nizan zandar som le achen vevel khan zai thim lar pani te hi New York City Soho a mudun an ni thu atar langa restaurant staff le helai muna midang lo ve te chuan milar pani te hi an shalauti atar langbok an pani hian an hlim dun le ni na soya Jane le Selena te hi an in det nge ni ti @online.com point anem nget ve bokani dinner date an nei la hian an inform nin an tar lang bokani heiba ka hian Jane le Selena te chungchang thu hi TikTok user Clarissa point a thian tha restaurant muna a tho puinen anin text na atar lang ve boka Selena le Jane te restaurant muna anin big live screenshot an nei po atar lang bokani kumin kumtir lam khan Selena le The Chainsmokers singer Gru Tegar te chu ain ngai zong nin thu thang alo to a ma se an chan chin hi thudik tok lo ni ngei turani an thomare le tawangwang ani